Danas se nastavila emisija Pitanje gledalaca, naredno bilo upućeno Ani Jovanović. Podsjetimo, ona je prvo bacila oko na Mateju Matijevića, potom na Mensura Ajdar Pašića, da bi na kraju završila u krevetu sa Filipom Carem. Ovo je izazvalo reakcije gledalaca, što si primetilo danas. Da li si toliko molila Cara da te povede u izolaciju da bi isprovocirala Mensura, glasilo je pitanje. Ne, ja sam juče pričala o tome, ali nisam iznala konkretno svoje mišljenje. Inat mi jeste prolazio kroz glavu, ali samo sam sebi napravila haos, odgovorila je Ana. Ana se utripovala, postala je bitna preko Mensura, ona je prvo legla kod Frana, pa onda Mateja, pa onda oko Mensura. Ona ne zna ni ko joj se sviđa, ne sviđa joj se niko, a svi joj se sviđaju. Kogod sad da želi biti sa njom, ona bi pristala. Filip neće biti sa njom u vezi, zato ne može da da konkretan odgovor. Takve ste i napolju, komentarisao je Janjuš.